Mari tuan dengar ini cerita. Perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi pada suatu hari? I perang besar, you see. Tapi baik juga, sudah hilang bengkak. Benjolnya dekat sini, you sudah tak nampak. Perempuan ini, dia tidak mau periksa lebih dulu. Dia mau pukul saja, marah-marah. Di kantor saya ada seorang sekretari. Potongan badannya amboi, namanya Mary. Halus kulitnya macam apple. Salah pandang macam Betty Grable. Dia mengajak saya pergi makan angin. You know she wants to romance. I tanya ke mana? She said kebun bunga. Ini chance baik. I said okay, senorita. Bukan saya mau pergi, dia yang ajak saya. Tapi mengapa bini saya marah? Tiba di sana si Nona mulailah posing. She makes badan I sejuk, terus I shivering. She said, "Don't be afraid my darling." Saya jawab, "Oh, this is so thrilling." Kita pun pergi duduk dekat satu bangku. And then she said, "I love you." So then what did I do? I think you pun tahu. Sudah tentu I kiss the girl bertalu-talu. Saya balik ke rumah cukup senang hati. Tapi alamak, my wife nampak lipstick on my pipi. Dia menerkam dan menggigit. Saya tak malu, terus menjerit, "Aduh!" Periuk belanga terbang melayang-layang, menghantam my belakang. I would like to tanya, kalau you yang kena, wife you juga cemburu jadi, what will you do? Wife you juga cemburu jadi, what will you do?